Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Tashkent ofisinde Smartwatch kompaniyasının ofisleri выходной демалыш болгонуна карабастан биздин партнерлор жаңы контракт койгону келишти. Жана ошондой эле жаңы результаттары менен бөлүшүп кетмекчи. Атыргүл, результаттарыңызды айтып коюңуз. Men 1 yildan 3 oylarni Каптура. 1 yildan 3 oylarni birinchi yerim oshqozonimga ichdik. Ochiq yara, yopiq yara. To'xtatmasa ichim hozir yaxshi. Undan keyin o'zim grijim bor. Mana 1 yildan beri grijim yaxshi. Undan keyin singlim zobdan 17 million operatsiya degandi. 17 milyonga operatsiya qilmoqchi bo'lgan. Lekin shu yerga kelib yaxshi bo'lib ketdi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Endi o'rtog'im o'g'lim tista. Miyasi. Tista orqa tarafida. Tista keyin o'ziga oyog'iga. Ichdi mana yaxshi bo'lib ketdi. Ruxsat. Rahmat, natija bilan bo'lishganingizga. Mana men yana qirg'izchadagi tarjimalab ketayim. Atırgül 1 yıldan beri içip göğsü açık jana jabık yazva aşkızanda yazvası olgan andan жақсы oldu. Özü gırıjadan жақсы oldu. Singlisин 17 milyon сумга операция кылабыз деген. Операция кылбай ушул жерден жақсы болуп, мына бүгүнкү контракт сиңдисине коюп атат. Андан кийин өзүнүн досунун 8 жашар баласынын мээсинде бөлөнөнүн жумурткасындай киста болгон. Ошол кистадан жақсы болду. Жана ал жаш келин 30-дан ашкан келин коксартроздон баса албай калган. Өтө сонун результаттарды алып, мына эми Атыргүл иштөөгө чечим чыгарып келди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бизге кошулуңуздар, биз менен бирге ден соолукта болуңуздар.